Pre svega bih htio da vas pozdravim i da vam se u ime opštinskog odbora Srpske radikalne stranke ovde u Apatinu zahvalim što ste zaista u ovako velikom broju danas na promociji dve nove knjige naših predsednika Vojislava Šešelja. Ove dve knjige se nalaze u okviru edicije Srpski narod i novi svetski poredak. Sećate se pre nešto više od godinu i po dana kada smo isto ovde u Apatinu promovisali takođe knjigu iz te edicije Haški globalistički obrazac totalitarnog pravosuđa. I šta je ono osnovno što karakteriše te knjige iz te edicije? To je u stvari odnos novog svetskog poretka, odnos Sjedinjenih Američkih Država, NATO pakta, Vatikana, Evropske unije, kako god hoćete, prema Srbiji i srpskom narodu. Ove dve knjige sadrže naučne, pre svega pravničke analize koje imaju neprocenjivu vrednost. I ubeđen sam da će u narednom periodu biti izuzetno značajne, ne samo za pravnu nauku, već i za sociologiju, filozofiju, politikologiju i za sve slične druge naučne discipline. Šta je u stvari osnovni cilj ove dve Šešeljeve knjige? I šta je u stvari osnovni cilj svih Šešeljevih knjiga pre svega, osim tih nekih naučnih karakteristika? Osnovni cilj je to da u stvari Vojislav Šešelj sprečava prekrajanje srpske istorije. Jer vi znate da je osnovni cilj moćnih zapadnih zemalja da prekroje srpsku istoriju, da iskrive istinu, da sakriju istinu. Međutim, Vojislav Šešelj dolazi na jednu genijalnu ideju. Sve bi to njima pošlo za rukom da se nije pojavio Vojislav Šešelj sa tom njegovom genijalnom idejom, da jednostavno uzme i sve događaje sa kraja 20. i početka 21. veka, u kojima je Vojislav Šešelj učestvovao posredno ili neposredno ili uopšte nije učestvovao, uzme sve te događaje i zapiše. I na taj način omogući da se vidi istina, da se čuje istina i da istina o srpskom narodu nikada ne bude zaboravljena. Što se tiče ove prve knjige koje danas govorimo, Haško inaugurisanje govora mržnje, tu se pre svega govori o samom terminu govor mržnje. Naravno, govor mržnje postoji još od najstarijih vremena. Međutim, u toj pravničkoj terminologiji govor mržnje dolazi do izražaja tek u drugoj polovini 20. veka, pre svega u anglosaksonskom pravu, u Sjedinjenim Američkim Državama i pre svega Velikoj Britaniji. I šta je ono bitno reći vezano za tu knjigu? To da govor mržnje nije krivično sankcionisan. Sad, šta se to sad prenesemo na slučaj Vojislava Šešelja i na njegov proces u Haškom tribunalu? Šta se desilo? Pa, tužilaštvo Haškog tribunala nije imao ni jedan konkretan dokaz da Vojislava Šešelja optuže za bilo kakve navodne zločine, za onaj navodni udruženi zločinački poduhvat i tako dalje, pa su oni posegnuli za ovim terminom i upravo na toj osnovi, na osnovi govora mržnje, je bazirana celokupna njihova optužnica, što je zaista besmisleno. I upravo na osnovu te besmislene optužnice nastala je ova jedna zaista sjajna knjiga. Ova knjiga je podigla veliku prašinu u domaćoj javnosti pre nekoliko nedelja kada je objavljena, zato što je posvećena Zvezdanu Jovanoviću. Međutim, tu se desile dve neverovatne situacije. Pod broj 1, posveta. Naravno, Vojislav Šešelj posveti navodi Zvezdana Jovanovića, jer njemu posvećuje knjigu. Međutim, posveta sama po sebi je duboko i lični stav autora i ona se ne komentariše. Često autori u posvetama znaju da sakriju neki skriveni motiv ili neku skrivenu nameru. Naravno, namera Vojislava Šešelja bila pre svega da uzburka javnost, da privuče pažnju na tu knjigu. A takođe, neverovatna stvar je ta, sećate se samo, to je bilo nedavno, kada su svi ustali, oni čuveni SNS intelektualci, kada su ustali protiv te knjige da pričaju kako je to monstruozno i tako dalje. Znači, oni pričaju, a nisu ni pročitali knjigu, što je, složit ćete, samo u najmanju ruku besmisleno. Druga knjiga o kojoj danas riječi, Srpski narod mora da oslobodi Republiku Srpsku Krajinu, već sam naslov mnogo toga govori. U toj knjizi, između ostalog, nalaze se Šešeljeve analize svih prvostepenih i drugostepenih presuda Haškog tribunala koje se odnose na teritoriju Republike Srpske Krajine. I na taj način Vojislav Šešelj opet dovodi u vezu taj novi svetski poredak, u ovom slučaju na koji se način odnosio prema Republike Srpskoj Krajini i prema srpskom narodu. Znate da je Republika Srpska Krajina najzapadnija srpska zemlja i znate da se trenutno nalazi pod ustaškom okupacijom, potpomognute Sjedinjenim Američkim Državama i moćnim silama. Međutim, jedino se mi, srpski radikali, jedino se Vojislav Šešelj nisu odrekli Republike Srpske Krajine. I kao što kaže Vojislav Šešelj u njegovom procesu, neće trajati do veka ta okupacija. Republika Srpska Krajina će jednog dana ponovo biti slobodna.
Republika Srpska Krajina će jednog dana ulaziti u sastav jedinstvene srpske države, što je i naš konačni cilj. Ova knjiga je posvećena, kao što je gospodin Popić rekao, Blagoju Jovoviću, Srbinu iz Kosića kod Aneligrada, koji je 1957. u predgrađu Buenos Airesa smrtno ranio ustaškog koljača i zlotvora Antu Pavelića. Naravno, ne mogu da ne kažem da je danas 4272. dan od kada se profesor dr. Vojislav Šešelj nalazi u pritvoru Haškog tribunala, gde vodi odlučnu borbu, ne samo za svoju slobodu i za svoj život, već za slobodu i za život cijelog srpskog naroda, uz evidentno, konstantno i najbrutalnije kršenje njegovih i ljudskih i procesnih prava. Vojislav Šešelj je u potpunosti razorio Haški tribunal. Vojislav Šešelj je uništio lažnu optužnicu, raskrinkao svedoke i u svakoj fazi postupka apsolutno dominirao i iskazivao svoju apsolutnu nadmoć na nesposobnim tužilaštvom. Haški tribunal nije uspeo u sudnici da savlada Vojislava Šešelja, te su haški zlikovci prešli na plan B, a plan B glasi likvidacija Vojislava Šešelja. Što se ne dešava samo u posljednjih nekoliko meseci, već u posljednjih godina, putem trovanja hrane, putem ugrađivanja sumnjivih uređaja u srce, putem neopisive psihičke torture itd. Tako da Vojislav Šešelj nije samo simbol borbe srpskog naroda za slobodu, već je Vojislav Šešelj danas, nažalost, simbol stradanja srpskog naroda. Vojislav Šešelj se nije predao. On će se vratiti u Srbiju, on će se oporaviti. On će se staviti na čelo prave srpske opozicije, koja će uništiti ovu izdajničku, nesposobnu i prozapadnu vlast. Najgoru vlast u novijoj srpskoj istoriji. Još jednom ponavljam, Vojislav Šešelj se nije predao, on će se vratiti u Srbiju, a onda u ovoj državi više ništa neće biti isto. Živeo Vojislav Šešelj, živela velika Srbija!